Yet wakasia no so epiemu wapoye mantamu na Akuapem South parliamentary election and to me ankoso general ne de toso aduonu so sene na mpanfo hye yesa abato na wase ekoso a ukọ miamia hodo abato etimi ekoso eno ene gina so amasese nipa no eye mahebedwani wono etwe ne ho efri se abato no de ne ho ebegimu bi na DCE Frank Aidoo eno e file petition echere se awose etimi mo bibia abato no de ne ho gimu bi na etimi abo kwan ama pere ye aye adwuma enu nti ena wo kire mu se e wo so mo hwe na abato kwan so no bibia ekoye na National Executive Committee wono kasa na chese wo chese DCE Frank Aidoo ne nsem ode betu dwa ne petition ode betu dwa se match ne de etoso aduonu mienu abato no mbeto no wo so mo ma obibia so de ne ho gimu bi nti wo mo kire se ne na akwanya na ba beto wo se se ombetumi ama no so ede ne ho agim na Tony Osei ene enuaba Ivonikwe atwetwe nkomo afasa asemi ho sa pepepe na nsusu ya netie na yenyina yebekae kwanya efa so a yabepie wo Samria Akuapem South election no emba so ye yenyina yenim say the incumbent member of parliament ye honorable Onua in the midway to the elections no eka say watwe no ho asan kakra on pese akansie no obekobium nti otrokoma the National Executive Committee so why in Wafi can't no na mbrana na ye elections no parliamentary elections nature say MP ni be kubia o DC and as a metropolitan chief executives and MC no who kwans obe fa krata but na MC no epeke form say what say MP ni inkubium nti o fa krata amasa konya no beda ho say wankwa yen consider no monkobi. See, as a result of that, no, the constituency a petition region is say MP ni train hono ama kasa kakra aba constituency no. Nti omo fi say omo susuye mu no say ye tu ho aba ne sensan na ye twesan na ye nkasa ho kakra wo ha omo fi say beboa. Nti as a regional party no, we also took a decision say ye betro letter they attach no to the National Executive Committee to take a decision say na constituency for no ama yen so ya so ate na yen susuye mu ye fi say yen ye de ho den ka constituency for de no ho a eyeyi nti omo so omo nge sa krata yi no mo hwim no mo advice because yen ni sa to ni say e betwe sa aba na sensan omo nsa ka krata no omo me yete ase say omo so omo genia constituency ni ne region no de ba ade aba no atum nti Akuapem South abato no asensen. Ti Monday National Executive Committee meeting followed by a National Council meeting. A honum no General Secretary at the two that say National Executive Committee na ajetum se MP ne atwen ho fi akansi no dia omo ma MC no abeka akansi no ni akoto no on the 2nd of March. Nti decision na national eteki no. Eno tiani awatie panyina ono DCE wo Akuapem South no chese wabato oba beto mahebedwani wo ba bepede omo pese osi akan ewo mpesua no so ne yema na kwanya mo no so entimi empribi Onua 95.1 FM 95.1 FM